Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu podcasta Tri strane. Danas nema Eve, ali moja današnja gošća, koliko znam njezin rad i koje sve projekte provodi i što je sve izvodila, vjerujem da vrijedi za dvije osobe, pa onda znam da vam epizoda neće biti prazna, možda bez treće osobe ovaj put. Pozdravljam Klaudiju Devčić-Majerić, voditeljicu Centra za mladež Zaprešić, evo ga. Pa evo, dobar dan svima, hvala Martini na ovom uvodu. Meni je jako drago da ste me pozvali u ovaj vaš podcast i baš se veselim ovome. Evo, dakle, kao što sam rekla, Klaudija Devčić-Majerić je voditeljica Centra za mladež Zaprešić, to je udruga koja se bavi brigom za mlade, za djecu i zadnjih godina imaju čak i programe za starije osobe, za umirovljenike. Ona vodi tu udrugu od 2004. godine i evo koliko ja imam iskustva s njima, to je stvarno jedna udruga koja obogaćuje život Zaprešića, imaju uvijek nove, svježe, moderne programe i što je ono najvažnije, što je važnije za rad škole, puno obogaćuju i život učenika svih škola u Zaprešiću, a i život i roditelja i pomažu se i stručnim suradnicima i učiteljima, tako da zbilja vjerujem da je jedna od udruga koja onako vjeruje u svoju viziju i rade detaljno. Osim toga, evo, Klaudija rodom je iz Gospića, završila je studij socijalnog rada i ono što mi je najdraže u pripremi za epizodu bilo je da je napisala da je pionirka civilnog sektora, što se jako veselim se toj temi malo kasnije, evo ga. To je to za početak. Pa evo što reći, nakon što si jako puno toga rekla o meni. Ali evo, mogu ja to malo još dodati neki detaljčići, malo mesa. Dakle, evo, punih 19 godina sam voditeljica udruge sada Cezam Zaprešić, ali znači dugi niz godina smo bili Centar za mladež Zaprešić, upravo iz tog razloga što je cijela priča sa centrom krenula vezano za prevenciju neprihvatljivog ponašanja, osobito djece i mladih. Zbog toga jer je u tom periodu kada je centar osnovan 1998. u stvari ta slika kriminaliteta maloljetnika bila stvarno ovdje dosta poražavajuća. Ja sam na čelu centra 19 godina, sljedeće godine mi je jubilarka, znači punih 20 godina, iako sam i kao honorarni suradnik i prije radila. U Zaprešiću radim od 1996. što je već dobro reći za pionira civilnog društva, ali da, od prve i druge godine faksa, odmah sam, kad god je bilo pitano nas studente, bilo nas je tad jako puno na prvoj godini, ko želi nešto raditi, volontirati, obično su to udruge. Kako sam ja studirala u ratno vrijeme, onda tako da bilo koja inicijativa koja je bila vezana i za prognanike i za izbjeglice, ja sam se kao prava društva u stvari javljala da sudjelujem i participiram, što je i negdje moja vokacija kao socijalne radnice, da sudjelujem u humanitarnom radu, da pomažem ljudima, da napravim nešto dobro, da ovaj svijet koji je tad bio jako u teškoj situaciji ratnoj bude bolji i ljepši, da se malo olakša ljudima. Kako si se našla onda u centru? Kako si se zaposlila? Koji te slučaj ili namjera dovela? Pa ja sam u principu kao honorarni suradnik radila već i u Centru za socijalnu skrb koji je tad provodio taj program modifikacija ponašanja putem igre. Isto tako sam sudjelovala na neki način u pozadini i u stvaranju tog Centra za mladež Zaprešić, jer mi kako smo provodili taj program vidjeli smo da bi bilo puno lakše i da bi bili puno agilniji da postoji neka udruga koja bi to vodila, nego da sve ide preko ustanove Centar za socijalnu skrb
ili tad je možda bio i Centar za socijalni rad. Nemojte me sad držati da riječ toliko često mijenja nazive. Tako da ne mogu sad točno reći tih kasnih 90-ih kako se zvao, ali znači tad je već došla ideja da se osnuje jedna udruga i tu smo zaista naišli na odličan odaziv grada Zaprešića. Tadašnja pročelnica Silvija Bosner je apsolutno vidjela u tome smisla, upravo iz tog razloga što su statistike u Zagrebačkoj županiji, a osobito u gradu Zaprešiću, što se tiče kriminaliteta maloljetnika, bile stvarno dosta loše. I tu je onda krenula ta priča, mi smo onda tu isto sudjelovali kao suradnici na programu modifikacija ponašanja putem igre. I u trenutku kada je profesor Miljković dobio posao u srednjoj školi, otvorilo se radno mjesto i tadašnji moj supervizor, ja sam tad bila u jednoj krizi struke i bilo mi ja odlazim iz struke, imam 12 godina radnog iskustva, oni meni nude volontiranje, nude mi volontiranje za staž, bez kune, bez prijevoza, bez ičega, ja odlazim kao iz struke i tad ključni moment, tadašnji supervizor i autor programa nudi meni ovo radno, kaže tu se otvorilo pa javi se, vidi šta, pola radnog vremena nije baš idealno, ali javi se. I evo, ja se javila, kriza struke prošla i eto, ostala sam ovdje punih 19 godina. Evo, na sreću zaprešičke djece. A spomenula si da te ovdje zapravo onako na neki način doveo program modifikacija ponašanja putem igre, a Centar za mladež, odnosno CEZAM, još uvijek provodi taj program i moram priznati da je meni ovako kao promatraču sa strane to jedan od vaših najfascinantnijih i najkorisnijih programa kojeg se ja sjetim kad razmišljam o vama, pa bih htjela da možda ispričaš ljudima koji ne znaju točno o čemu se tu radi, spominje se igra, ponašanje, ali s obzirom da je to sve puno veća priča i puno je sve kompleksnije, pa ako možeš ti ispričati čemu služi, za koga je namijenjen i što sve zapravo obuhvaća. Pa, modifikacija ponašanja putem igre, to je preventivni program koji je prije jako puno godina uvršteni među 14 preventivnih programa koje je Vlada Republike Hrvatske rekla da su dobri tretmanski, odnosno da su dobri preventivni programi. I to je program koji u stvari uključuje djecu i mlade koji su u riziku, odnosno više djecu, više smo se bazirali na djecu i na ispod 15 godina, i gdje se na neki način identificiraju djeca koja imaju već pokazuju neke rizike, koji imaju možda neke manje poteškoće koje bi mogle dovesti do puno većih problema u ponašanju. I onda se znači kroz intenzivni grupni rad sa tom djecom, ali i radi se naravno i sa ostalom djecom u drugim razrednim odjeljenjima koja je primarna prevencija, kroz razne radionice, igre, metodologija koja se pokazala da je dobra u smislu jačanja samopoštovanja, savladavanja određenih tehnika učenja, kritičnosti, razvijanje kritičnosti, kako reći ne, kako se zauzeti za sebe, kako izgraditi svoj stav, kako se oduprijeti pritisku vršnjaka. Prolaze se te određene teme koje se u stvari dogovaraju na nekom početku baš konkretno za tu grupu. Znači, svaka grupa ima neke svoje ciljeve u skladu s onima što se procijeni da je za tu grupu, odnosno za te individualne članove u redu. I sada ne bi ostalo samo na tome da su obuhvaćena djeca intenzivnim radom, isto tako i druga djeca, velim kao opća prevencija u razrednim odjeljenjima, obuhvaćamo i roditelje te djece i to kroz edukacije i kroz savjetodavni rad.
I naravno još surađujemo i sa učiteljima i stručnim suradnicima da zaokružimo tu cijelu priču, znači oko jednog djeteta, jedne individue koji onda imamo više takvih, pa je to jedna određena grupa i onda radimo i sa roditeljima i sa učiteljima i sa stručnim suradnicima i uglavnom to izađe na dobro. Obično se radi 2 godine i moja negdje iskustva dok sam ja još i radila na tom programu, da što se ranije krene, da su i puno bolji rezultati. Recimo, meni je ostalo onako u sjećanju da kad sam radila sa 3. i 4. razredima, da je to bilo puno uspješnije nego kad sam radila sa 6. i 7. To su naše škole, ona je imala, jel da, 3. i 4. razred. Bilo je i u školi Gaj, bilo je i u Augustinčiću, bilo je i, ja mislim, i u Kupljenovom, ali nekako se češće identificiraju djeca u 5. razredu i zbog toga što je njima sada ta neka podrška i potrebnija, dolazi do određene promjene, a i tad u stvari možda neki problemi dođu više do izražaja. Jer zbog odnosa, ne znam, učiteljica, učitelja sa učenicima od 1. do 4. to još nekako možda i funkcionira, onda nekako u 5. kad ta podrška učiteljice možda kao takve izostane, pa dođe više profesora, sve to nešto, onda dođe do eskalacije određenih problema. Tako da najčešće to imamo identificiranu djecu u 5. razredu. I što se pokazalo kao najbolji način da se spriječe neka neželjena ponašanja? Što zapravo, kako bi ti definirala uspješnost vašeg programa? Što zapravo u tom programu funkcionira? Pa uvijek je nekako teško prevenciju mjeriti. To bi bolje rekla naša psihologinja Kristina Kulaš. Kristina! Ali ona je stvarno vjerno na tom programu radila 10 godina, upućena je u sve evaluacije, nemali broj je i sama radila, ali u principu kažem, teško je mjeriti prevenciju. Ne znamo što bi se dogodilo da projekta i intervencije nije bilo, ali možemo na neki način, znači po meni najvažnije je da se djecu osnaži, da se roditelje osnaži, da oni znaju gdje mogu i kako mogu potražiti pomoć. Nekad je stvarno dovoljno da se oko nekog problema samo izjasni i da se vidi u čemu je problem i da se zajedno sa našim voditeljima prođu neki koraci kako oni mogu doći do željenog cilja. Naravno da je bitno sve ovo što sam i malo prije rekla, slika o sebi, da se izgradi slika o sebi. Djeca jednostavno o tome ne razmišljaju, danas su toliko s tim određenim sadržajima, neću reći zatupljeni, ali bar preplavljeni. Tako da kad se radi i taj dio slike o sebi i samopoštovanja i neke organizacije vremena, samim time kad oni neke te tehnike i neke stvari svladaju, na primjer što se tiče organizacije vremena, oni postaju i uspješniji u školi, razumijete? I onda kad ti postaneš malo uspješniji u školi, onda ti imaš i malo bolju sliku o sebi, jel? I kad to ponoviš 5 puta da si tako bolji, uspješniji, dobio si bolju ocjenu, bio si pohvaljen. Odmah ti je i samopouzdanje jače i samopoštovanje. Jel? Tako da to sve ima taj dio. Ne znamo što bi bilo da intervencije, odnosno programa nije bilo. Ja vjerujem da bi bilo puno lošije. Mislim, svakako onako svjedoci smo da neko dijete, osobito je program učinkovit kod djece koja su više zatvorena, introvertirana i onda se tu vidi jako veliki pomak za razliku od onih koja su malo, ajmo reći, aktivnija, hiperaktivnija. Naravno da tu onda ide na neko smirivanje, poštivanje pravila i tu su vidljivi rezultati, ali normalno, recimo baš kod te samozatajne djece i djece koja su onako velim introverti, tu baš budu nekako veliki rezultati. Da, meni se čini kao nekom svjedoku sa strane, imala sam priliku i slušati vas kako komentirate svoj rad na nekakvim neformalnim razgovorima i poznajem Kristinu koja je zbilja dugo godina radila na tom programu i radi, pa onda uvijek me oduševljava koliko
koliko je korisna ta struktura koju vi djeci dajete, životne vještine, recimo najbolji primjer, mislim da će ti to biti drago čuti što se tiče za program. Prije nekoliko godina sam razgovarala s jednim učenikom koji je išao kod vas na program i onako u jednom trenutku kaže on, nakon što je bio gotov s programom, priča o nekoj ocjeni koju je dobio, a dobio je lošu ocjenu. Ja sam s njim malo razgovarala, pa dobro, pa što se dogodilo, kako. On je toliko samosvjesno znao objasniti, on nije rekao profesor je kriv je test, kaže, a ja sam malo kasnije počeo učiti, nisam se dobro organizirao, ja vjerujem da su i te rečenice, ja sam čula točno odjeke onoga što ste možda vi s njim radili na nekim radionicama i to mi je baš bio pokazati stvarno, evo, na nekakve dulje staze. Veliki dio djece samo im treba ponuditi neke stvari i oni će ih jako upiti kao spužvice. A još jedna važna... A samo bih htjela, možda oprosti što te prekidam, ali što se tiče nekih određenih životnih vještina, ali i nekih sadržaja, pogotovo onih kulturnih, pa nekad i zabavnih, pa koji se recimo na tom programu su djeci dostupna. Mi znate da radimo ne samo u Zaprešiću, nego i u Kupljenovom, i u Brdovcu i tako. Kroz ovih, znači, koliko je to, 95. se provodi, znači, MPP. Jako puno djece je prošlo kroz taj program i da ne kažem da se puno puta dogodilo da su djeca prvi put na našem programu vidjela more, da su prvi put bili na bazenu, da su prvi put bili u kazalištu, da su prvi put bili u restoranu i da za neku djecu je nažalost to još uvijek istina. Znači mi smo njima kroz taj program, jer idemo svaki mjesec na izlete, pružili određene kulturne i zabavne sadržaje koje neka djeca zaista nisu nikad. I sad možete zamisliti kad to dijete ode prvi put, ne znam, u neku školu u Zagreb i nikad nije niti jelo u restoranu, niti je vidjelo more, niti ništa, koliko je veći rizik da to dijete možda i razvije neki problem u ponašanju. I da se osjeća upravo iz toga što se onda osjeća loše, izdvojeno, nikad nije vidio, nikad nije bio, nikad ništa nema za reći i to. Znači mi smo toj djeci otvorili određeni dio svijeta, da ne kažem kino, kazalište, a to su sve neke isto određene vještine, ponašanje u kinu, ponašanje u kazalištu, kako se odjenuti za kazalište. Mislim, razumijete, tu je još toliko levela da je to mislim, fenomenalno. A što, nažalost, ja sad moram reći tužnu vijest da je to sve financirano kroz projekte. Znači, to je projektno financiranje i evo, mi sad smo saznali da jedan taj program koji je inače trogodišnji, koji smo prolazili 12 godina za redom, nismo prošli. I sad je već upitno na kojim školama će se raditi. Grad naravno sufinancira, ali to nije dostatno niti za jednu školu, budimo realni. I tako da ćemo mi sad, ja sam fakat sad dosta i pod emocijama, ali jednostavno onako, baš je neka problematična situacija. Evo, velim, dugo sam u tom poslu i ovo sam mislila da je sigurna stvar, 12 godina u kontinuitetu, znači, i mi sad nismo prošli i sad je već to sve na nekim klimavim nogama. Evo. Aha, i što radite u takvim situacijama? Jer udruge su, njihovo financiranje dosta stresno po onome što ja čujem. Ako možda možeš onda opisati kako uopće udruge funkcioniraju, kako financiraju svoje projekte, jer mi se čini, a to mi je dokazalo malo googlanja jučer, da ljudi često imaju predrasude prema tome što udruge rade, kako se financiraju. Ponekad mi se čak čini da neki ljudi valjda misle da je dovoljno samo reći mi bi novce, pa onda udruga dobije novce, što je jako daleko od istine. Pa ako možeš opisati kako, na primjer, izgleda neka godina u vašoj udruzi, kako tražite sredstva, koliko je tu truda i posla i svega. Evo, to je priča za 7 podcasta. U kratkim crtama. Pa što se tiče financiranja, znači uglavnom je projektno i postoji emocionalno. To je isto nešto, grad je tu fakat
imamo institucionalnu potporu od grada, ali znači što se tiče projekata, mi moramo prijaviti najmanje 10 natječaja da bi zatvorili našu financijsku godinu. Tako da 10 puta prijaviti nešto na natječaj gdje je onako more dokumentacije koja sva mora biti potpisana, pečatirana s datumom. To su stranice i stranice raznih ne znam kako bi to objasnila, ali definitivno nepotrebne dokumentacije. Međutim, sad se i to tržište razjačalo, pojačalo i jednostavno jako je puno udruga. Uopće u taj svijet udruga, kako što ulaziti, udrugu mogu osnovati 3 osobe koje imaju neki zajednički interes, prema tome ne moram ti reći kakvih udruga sve ima. Jednostavno u taj dio ja sad ne bi ni ulazila. Znači mogu se držati ovog nekog našeg civilnog sektora, djeca, mladi, i to je to. Jako je teško, iskreno jako je teško, nije nemoguće, jako je stresno, znači cijelo vrijeme si u rokovima, cijelo vrijeme moraš unapređivati programe i projekte da bi oni prošli. Sad, velim, nekad i tako jako dobar program kao što je ovaj ne prođe, što se nama sad desilo i sad je to 3 godine bez financiranja, sigurno 1,5 škola. Da, što je puno. A hoćete možda moći... Ali mi ćemo sad koja je naša agenda, mi onda radimo duplo više, prijavljujemo na sve živo i onda na kraju opet nekako to izvučemo. Kažem, bili smo u jako teškim situacijama, ali uvijek smo nekako uspjeli izvući, tako da se nekako nadam da ćemo iz ove situacije isto uspjeti. A možda ćemo tu vidjeti koliko je nekome važno i stalo da bude u njihovom mjestu, u njihovoj općini, na primjer, taj program. Nije tajna reći da smo mi recimo i u općini Brdovec godinama radili i u školi Pavao Belas i Šenkovec Ivana Vrlić-Mažuranić. Međutim, da općina, nažalost, uvijek toliko minorno financira te programe, tako da jednostavno, evo, možda će, nažalost, ne znam kako će biti ove godine, neću sad ovako uživo. Ja vam želim sreću, a zanima me, imaš neki savjet, s obzirom da stvarno imaš iskustva s projektima, sa izradom programa, mi zaposleni u školama, škole su veliki sustav i mislim da sporije je ulazilo, naravno ovisi od škole do škole i sve cijeli taj način razmišljanja gdje moraš imati dobar program, dobar sadržaj da bi onda to bilo financirano, što negdje meni čak je i drago mi je da se sad to više i u školama provodi jer nas tjera da izlazimo iz nekakvih svojih komfortnih zone, pa me zanima za neki savjet kako dobro osmisliti program, kako dobro prijaviti projekt, jel imaš nešto što si ti svih ovih godina naučilo, što je najvažnije, što je tebi kad ideš osmišljati, rekla si da voliš osmišljati programe i projekte, od čega kreneš, što ti je bitno da bi ti rekla, sad ja u to želim uložiti vrijeme i nagovorit ću svoje suradnike da i oni u to ulažu vrijeme. Pa najbitnije uopće zašto projekti postoje je procjena potreba, odnosno problem. Kad u zajednici uočite neki problem ili vidite da postoji neka potreba, tad kreće proces stvaranja nekog projekta. Projekt u stvari znači zašto projekt postoji, da riješi neki problem. I kreće se onda od analize tog problema, odnosno od analize te potrebe i onda se formulira cilj ili više ciljeva specifičnih, kako želimo da taj problem bude riješen, odnosno kakvo stanje želimo nakon što projektni proces provedemo. Da budu realizirana recimo 2 ili 3 specifična cilja koji doprinose nekom, ajmo reći, glavnom cilju da nam svima bude kvalitetniji život u zajednici i to. I onda vi gledate taj cilj i razmišljate što bi trebalo napraviti da mi dođemo do tog cilja.
a to na neki način budu onda vaši rezultati u budućnosti. Ako bi mi htjeli da tu sad bude dostupnija psihosocijalna pomoć roditeljima i djeci koja su, ne znam, u tijeku potresa i svega anksiozna, depresivna, što mi tu sad onda trebamo? Znači mi bi trebali naći neke stručnjake različitih profila, neke psihoterapeute, treba nam prostor, trebamo, korisnike imamo, to smo u ovoj analizi potreba vidjeli da imamo, ne znam, 100 korisnika kojima je to potrebno i onda vi to polako razrađujete, ciljevi, rezultati, aktivnosti, koliko trebamo po svakom korisniku, to je isto rezultat, na primjer 10 susreta po korisniku da bi mogli doći do nekog rezultata, 15, 20, ovisi o kakvom se problemu radi. I onda tako se slažu aktivnosti i na kraju bi trebali doći do željenog cilja. Znači sve počinje s analizom potreba, odnosno nekim problemom koji želimo riješiti. Kako doznajete potrebe, radite, ne znam, intervjue, od neko kaže, gle, ovo izgleda da je postalo problem, postoje razni načini, znači postoji kroz, recimo mi dosta komuniciramo i sa stručnim suradnicima, znači to možemo nazvati i nekim intervjuom da saznamo. I onda radi se istraživanja, recimo i na našem zaprešičkom području su isto napravljena određena istraživanja vezana i za nasilje i za ovisnost i za tako, onda koristimo znači konkretno ali velim, vi za neki manji projekt ili nešto možete saznati, ako vam 5 umirovljenika pokuca na vrata i kaže mi nemamo kako iskoristiti dan, nama je dosadno, mi bi htjeli vježbati, to je zdravo i pokuca vam ih 5, ne znam, u pola godine, vi ćete onda ići ispitati o čemu se tu radi, znači to je sigurno neka potreba, onda ćete uzeti neku skupinu umirovljenika, pitat ćete ih što im treba, kako im treba, zbog čega im to treba i već ćete tu onda složiti neki dio, dajte pitajte da li bi i neko još od vaših, i onda vidite za koliko bi to bilo korisnika, što je njima to potrebno, ponudite im možda još nešto, da li bi im to bilo zanimljivo, ako ne, nešto drugo predložite i onda na kraju napišete taj projekt. Tko provodi te projekte i programe, kako je organizirano? Imate stalne zaposlenike, volontere, koliko vas ima u centru trenutno? U ovom trenutku nas je 6, a obično znači idemo do 10 maksimalno zaposlenika i oko 100-tinjak volontera imamo, možda koje godine malo manje, ali ajmo reći oko 80 do 100 volontera godišnje. 4 zaposlenika su na neodređeno, a ostali su na određeno s tendencijom da u nekom trenutku i oni postanu na neodređeno. Naravno imamo i zaposlenike koji rade jedan određeni projektni ciklus i kad onda taj ciklus završi, onda je neka pauza i onda do opet nekog novog projektnog ciklusa. Imamo i honorarce. Mislim, to je već uhodana ekipa, naravno uvijek se dese neke promjene, ali uglavnom ljudi ostaju relativno dugo. I kakav je profil nekog ko radi u vašoj udruzi? Znam da ima različitih karaktera i niste svi isti, ali ono što moj dojam sa strane je da su dosta zaposlenici i nekakva kombinacija idealizma, želje da nešto promijene, a opet i imam osjećaj da se dosta obrazujete, da se dosta učite tijekom tog svog rada. Pa onda jesu mlađi, jesu stariji, kako bi opisao? Pa čak te dobne, mislim da je kombinacija i mlađih i starijih i srednjih. Obično su to ljudi humanističkih zanimanja sa tom nekom humanitarnom crtom u sebi, obično psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi i naravno uvijek moramo imati nekog ekonomistu koji nam je to za sve te projekte koji će to i u brojke pretvoriti.
Pa dosta je česta crta entuzijazam, to negdje postoji. Kreativni su ljudi dosta, jer, a moraju biti i organizirani, jako organizirani, ali meni, recimo, kod zapošljavanja je najbitnije da osoba voli i želi raditi, da je marljiva i da je bistra. Da je pametna i marljiva. I da voli raditi i želi učiti. Jel vam se kad vraćaju bivši korisnici s nekih programa i dolaze i kaže, ne znam, ja bih radila sad za vas, ja bih volontirala, ali ima sad već nakon 20 godina, ja pretpostavljam da ima možda nekih osoba jako koje puno, ima. Ima čak i, znači, imamo i klince koji su tad bili klinci, koji su nam se javili za volontiranje i koji su onda nakon par volonterskih angažmana dobili priliku i za honorar. Imamo volontere koji su na kraju bili i naši zaposlenici, jer su ostali, znači došli su kao volonteri na pomoć u učenju, onda su upisali fakultet ovih humanističkih pravaca i došli su se zaposliti na kraju i radili su kod nas neko vrijeme i tako. Imamo svakakve te kombinacije, ali jako puno, recimo i imamo sad jednu voditeljicu koja je, znači, ko klinka tu plela narukvice, naučila sve to i sad već radi svoj biznis sa narukvicama. Tako da baš je to ono, ajmo reći, to je onaj kad pokušamo utvrditi taj utjecaj u zajednici, to je ono, ajmo reći, ono što fakat možeš konkretno reći. Gle, ona je kod djetetu dolazila, a sad ne znam, možda za 2 godine će imati tu boom biznis i znamo da je to ono sigurno bio naš utjecaj Cezama, jer je tu naučila ples. Ili meni baš taj pogled, tako u bilo kojem obliku pokazatelj da su sva ta neka djeca sad ljudi dobili nešto i da ste vi njima obogatili život. A kad smo već kod toga, s obzirom da je ovo podcast namijenjen i roditeljima i učenicima i zaposlenima u školama, znam da vi puno radite, kao što smo rekli, i s roditeljima, i s učenicima, i sa školama. Pa me onako sa strane pogled, neko ko je stručan, neko ko je sigurno puno razgovora prošao s jednima i drugima, kako ti se čini općenito odnos škole i roditelja, njihov oblik komunikacije i kako sve to skupa utječe na djecu. I naravno, ako ima neka stvar koju bi možda podijelila i savjetovala i učiteljima ili roditeljima, da to sve skupa bolje funkcionira, jer smo svi svjedoci onog da nekad zaškripi komunikacija, pa me zanima, imaš ti možda neku sliku gdje najčešće dolazi do toga da i jednima i drugima treba pomoć, a možda ne vidimo mi koji smo u nekakvim pozicijama i ulogama, što treba promijeniti da bi možda neki odnosi bolje funkcionirali. Jesam dobro to? Pa jesi, ali to je isto, fakat, to je zaista jedna jako kompleksna tema. Ja bi možda najjednostavnije to svela da i jedni i drugi gledaju interes djeteta. I mislim da u tom trenutku kada bi i roditelj i učitelj se fokusirao na to što je interes djeteta, a ne na neke te izvanjske stvari, koliko čega ima, gdje je ko što krivo, proceduralno, ovakvo, onakvo napravio, da bi onda imali i tu dobru volju da riješe i bilo kakve probleme u komunikaciji. I onda bi se vjerojatno raščistili svi oni suvišni. Ako bi fokus bio na tome, da bi onda, da nije ono, joj, to je ovako, onako, znamo svi da ono, nije lako ni biti roditelj danas u ovom našem obrazovnom sustavu, a definitivno nije lako biti ni učitelj. Ja zaista mogu pogledati perspektivu i jednog i drugog i znam sigurno da je puno teže nego prije, 20 godina, kako je bilo učiteljima, sada im je sigurno teže, isto tako i roditeljima. Tako da malo i tog nekog razumijevanja, malo više aktivnog slušanja i gledati zaista interes, prvenstveno, ajmo reći, svog djeteta, ali i druge djece. Ja mislim da bi tu trebala biti komunikacija. Sistem općenito i sustav
ne znam da li je dobar, ne znam baš sad što bi rekla kad se ganjaju kao te petice i to sve nešto. Ja mislim da to nije baš najbolje, da je to kao jedina baš ulaznica da ti upišeš kao jedino dobru neku srednju školu. Ja baš nisam taj fan, ali velim, uvijek je bilo nekih nesuglasica i znalo se dogoditi između učitelja i roditelja, ali mislim da nikad nije bilo na ovoj razini. Koliko ja imam informaciju. Jel, recimo, to i ja možda primjećam, kažem, možda nemam tako široku sliku, imam onu koju imam iznutra škole, ali što se dogodilo, recimo, unatrag 20 godina? Je li doista ono što ljudi znaju spominjati, pa tehnologija, pa neke promjene? Imaš ti neku ideju? Što nam se svima dogodilo da... Ja mislim da je škola trebala ostati, kako bi rekla, da djeca, da je sustav takav da djeca mogu obavljati svoje obaveze sama. Mm-hmm. Obrazovni sustav kakav je uveo, i to se direktno na roditeljskim sastancima govori, vi morate, znači ja sam isto doživjela da se u 4., 5. razredu govori vi djeci vi morate s njima raditi, vi morate ne kontrolirati da li on ima zadaću ili nešto, nego vi morate s njima raditi, vi morate s njima učiti. I ja mislim kad su roditelji ušli u obrazovni proces i kad su roditelji počeli dobivati 3, 2, jedinice, da su se onda roditelji našli osobno uvrijeđeni i da je onda došlo do najvećeg dijela problema. Jer dok je škola bila, da je to bila djetetova škola i dok nije bilo sramota proći, mislim, meni je to grozno za reći, ali kao proći za 4,5 je sramota, pa nemojte me zezat, molim vas, pa mislim, razumijem. Puno truda je iza tog prosjeka. Ali je to kao sramota samo 4,5, mislim, meni je to grozno. Ali uglavnom mislim da se tu desio prijelomni trenutak kad su roditelji, znači, dali svoj trud i shvatili da svejedno ne mogu postići neke te određene rezultate. Ali nekad je bilo normalno da se prolaze iz 3, iz 4, iz 5 i malo ko je prolazio sa 5.0. Nemoguće je da svako može sve naučiti za 5, da neko sad je toliko vrijedan, marljivi i pametan, ali sigurno bar malo nema sluha. ili malo likovno. Mi smo svi za sve. Upravo to, kažem, neki dio možda malo nerealan, ali ja mislim da su tu roditelji onda ušli duboko u obrazovni proces i da jednostavno sad isto traže neka ta svoja prava što prije nije bilo. Prije, kako je učitelj rekao, tako je bilo. Ne opravdavam ni neke metode iz prošlosti, definitivno, koje nisu bile okej. Meni se sviđaju ove neke nove stvari, čak i nove generacije, znači često bi to na razgovor, kakva su nekad bila djeca. Meni se čini da sviđa mi se taj element što su otvoreni, što će pitati, što nije da uzimaju čak zdravo za gotovo sve što im se kaže i sve autoritete. Ima i tu nekog zdravlja u tome da ti ne slušaš samo nekog zato što je funkcija, nego zato što si svjestan da ti želi dobro, da te poštuje, da te želi naučiti. Mislim da oni čak nekad da oni jako dobro razumiju tu razliku, a ovo s ocjenama, mislim da ovdje i mi i škola isto je tu igru smo nekako zaigrali, o ocjenama se dosta priča, ali čak zadnje vrijeme baš dosta u razgovorima ovako neformalnim baš ispliva da te ocjene i pogotovo sadašnji sustavi i njihova važnost nekako je jedan od kamena spoticanja za sreću i roditelja i djece i učitelja i svih skupa. Rekla sam prvo roditelji, iako obično volim na prvo mjesto staviti djecu, što se onda slaže s onim tvojim zaključkom. A kako si ti bila kao roditelj? Znam da imaš 2 djece, Jakova i Lauru. Laura je sad već na fakultetu možda. A Jakov je... Završila je, počistila 2. godinu. Već toliko, dobro. A Jakov je... Jura je završio 7. razred. I kako je...
pomažeš li ti s njima, učiš li s njima, jel si ih uspjela? Ja vjerujem da tvoja djeca da su dosta samostalna, imam takav osjećaj, sam u pravu. Pa Laura je onako dijete za poželjeti što se tiče, točno kako je psihologinja jedna u vrtiću procijenila, rekla je to je jako bistro dijete s kojim nikad nećete imati problema u toku školovanja i evo kako je ona to rekla, nakon toga je upisala 1. razred i znači ja nisam imala apsolutno nikakve kako je bilo dobro, što si dobila? 5. Ali naravno organizirana, vrijedna, uredna, sve. Sad, sin je isto, hvala Bogu, bistar. Ali tu već treba malo kontrolice i jesi riješio, koliko si spreman i tako. Znači, više na toj nekoj kontroli, ali nakon možda 1. razreda, ja nisam zaista nikad s njim sjela, učila, rješavala njemu zadatke i tako, ali da tu morala sam ga poticati i naučiti ga tim nekim vještinama, koliko toliko organizacije i snalaženja u vremenu i prostoru i rokovima. To je recimo meni sa muškim djetetom bilo puno izazovnije, ali puno mi je važnije bilo da ga naučim tim nekim vještinama koje će onda njemu koristiti u tom njegovom obrazovnom procesu i koje će mu koristiti i za neke stvari u budućnosti. Super. A to je upravo to da on uspije do roka nešto naučiti, jer on isto pogleda knjigu, fakat tako brzo nauči, ali je bitno na vrijeme ipak tu knjigu primiti u ruke. Tako, neki tips and tricks kako si ga naučila da na vrijeme počne učiti? Pa napravili smo plan, plan učenja, znači kad je u školi ujutro, kad je u školi popodne i to je trebalo isto neko vrijeme, ali onda ipak u njegov mentalni sklop ušlo da on od 10 do 12 je vrijeme to za školu i da super, ako krene u 10 možda će biti gotov za pola sata, možda će nekad morati iskoristiti i cijela 2 sata. I ipak je bilo da on znao da ja ipak njega pratim. Pratim ga u smislu jesi li to napravio? Jesam. Kad imaš ispit, provjerim ga, vidim da zna da ima ispit i tako. Mislim, to su neke te stvari. On je sad isto već stvarno dosta samostalan i stvarno je prošao isto odličnim uspjehom i pohvalnica i sve, što ja mislim da je za dečka koji toliko voli. Ja sam najsretnija da on toliko voli ići na igralište, da stalno igra nogomet s dečkima, da se druži, da ima društvo, ali da je ipak uspio i taj svoj školski uspjeh, da je uspio steći neko znanje i da je uspio privesti kraju. Koji ima ravnotežu u životu. Da, ja stvarno ne bih voljela da on provodi sate i sate na igricama i da ima, 5-0, a ovako on je našao neki svoj balans i ja sam baš ponosna na oboje svoje djece. A ipak i na sebe sam malo ponosna. Mislim da nije lako biti roditelj. Nije lako, ipak su tu i puberteti i sve to kad to prođe. Mislim da je najbitnije ostati nekako blizak sa svojom djecom. Pitati ih lagano pitanja koje isto i ta pitanja njih u nekom trenutku počnu živcirati, ali biti spreman i slušati. Evo, mogu reći da do sada sam uspjela s njima ostati u tom nekom bliskom odnosu, da znam što se s njima događa, da znam zbog čeg su sretni, zbog čeg su tužni, a opet da im daš neki dio njihovog prostora, njihove intime kad njima paše, da to bude. Odlično. Sviđa mi se. A evo još imamo koju minutu, pa bih ja to iskoristila da možda ti ispričaš onako da zaokružimo, počeli smo sa Cezamom, pa da i završimo sa trenutnim programima koje imate i evo ako ima netko za Zaprešićkog područja i Zaprešića, da je možda da im kažeš kako se mogu uključiti u vaš rad, za koga imaju sve programe. Znam da sad traje ljeto u Zaprešiću, do kad još u ovom sad to zovemo ljeto u Cezamu. Ja se ispričavam svim slušateljima, pamtim neke nazive od prije. Nazivi od prije, ali pošto su nam
Pošto sad svi govore ljeto u Zaprešiću, mi smo se izdvojili i sad je ljeto u Cezamu. Dobro, ljeto u Cezamu. Uglavnom da, evo upravo traju od kad je škola završila, naše ljetne radionice, u ponudi je stvarno, možete i na našoj web stranici czmz.hr. Stavit ću sve u one bilješke. Odlično vidjeti, jer evo sad traje dramska, onda prošli tjedan smo imali društvene igre i šta smo još imali? Pa onda imamo filmske večeri, uglavnom svakakve neke radionice od sportskih, likovnih, kreativnih. Pogledajte što sljeduje, mislim, iako već je to sve popunjeno, to se u roku prvih tjedan dana sve popuni. To je sad u sklopu našeg programa Centrić, gdje onda obuhvaćamo i djecu opće populacije, darovitu djecu. Znači, to je, ajmo reći, više program za slobodno vrijeme i zabavu. Nije da imamo samo ove ozbiljne, imamo mi jako puno programa gdje se djeca mogu stvarno opustiti, zabaviti, nešto novo naučiti na kreativan način. Znači, recimo, imamo tečaj glinarije, za klince, pa onda sportske radionice, znanstvene radionice. Samo velim, to je dosta velika navala, treba se to na vrijeme. Jesi se ti možda uspjela ušuljati na tečaj glinarije? Pročitala sam da te to zanima. Jako me to zanima i evo, javila sam se za volontiranje. Kad bude grupa za glinariju, da ću ja biti s klincima i da nema problema, moj volonterski doprinos će definitivno imati. Jako mi nekako fali upravo taj dio kreative. Sad sam više kao voditeljica i onda sam više i u tim nekim tablicama, brojkama, proračunima, projektima. Ostavim ja sebi uvijek neku grupicu s kojom radim, klinaca i to, ali fali mi da baš malo kreativnosti. Ja ti onda želim da je nađeš u buduće. Hvala ti. Evo ga, ja ti zahvaljujem, bilo mi je jako lijepo s tobom razgovarati i još jednom, želim vam puno uspjeha dalje i tebi osobno u životu, a i cijelom Cezamu, da nastavite ovako odlično raditi kao što radite. Svi koji su zainteresirani za neki od vaših programa, sve podatke ćete naći u bilješkama epizode. Evo ga, hvala ti još jednom i pozdrav svima. Pozdrav. Baš ovako.